Sanibonani balandeli bethu beSiphimela TV, ngiyanamukela bakwethu enhlelweni zethu zezindaba. Bakwethu la sicela mangabe uyaqala ungene epage lethu, ulike uphinde usubscribe, wenze njalo nokushare ipage lethu. Bakwethu indaba esiyitholayo la indaba ezinkulu ezikhuluma ngeqhawe lethu uZola 7. Bakwethu esikutholayo la sithola ukuthi uZola 7 akaphilanga kahle, kodwa ke manje uye waveza ukuthi akanawo amandla ukuthi akwazi ukuhamba bodokotela bazokwazi ukumelapha. Kanti ke umbono oye wavela bakwethu kuvele ukuthi abantu mabahlanganise izimali ukuze kwazi ukuthi leli qhawe lisinde, ngoba bayakhala abantu kakhulu bathi ngeke bakwazi ukulahlekelwa yilona. So kusho ukuthi ke bakwethu abamazi kakhulu ngegalelo lakhe bazokwazi ukuthi baphose esivivanneni lokho umuntu anakho ukuze bakwazi ukusindisa leli qhawe. Bathi ke noma ngabe ubani uvumelekile bakwethu ukufaka lokho anakho ukuze akwazi ukuthi uZola 7 asinde abuyele esimeni sakhe. Bayacela bakwethu kakhulu abantu ukuthi ngicela ukuthi nisize. Kanti ke bakwethu ezinye indaba esizitholayo la masidlula phambili bakwethu sithola ukuthi indaba ezibhlungu kakhulu ezizehlele eSouth Africa. Sesiphinde sashiya umunye uDJ abambiza ngokuthi uDJ Dimples. Kanti bakwethu esontweni elidlulile bekusanda ungcwatshwa uRicky, kanti ke sesiphinda sithola zona indaba ezibhlungu lezi. Kanti ke bakwethu umbike esiyitholayo la sithola ukuthi uDJ yena lo uDJ Dimples kukhona la bekade edlala khona endaweni zokunandisa, kanti uye washawa i-stroke ngaleso sikhathi bathe bemphuthumisa esibhedlela. Kanti kwabeke sekuthula kwakhe bakwethu. Le ndaba zisithuse kakhulu, siyi-South Africa yonkana bakwethu silahlekelwe kakhulu. Sithi dudu kumndeni, sithi dudu kuyihlobo kanye nabangani abesebenza nabo, isizwe sonke bakwethu silahlekelwe. Kanti ke mina bengikuphethe bakwethu kwanamhlanje kusaphelile. Ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.